Kisu kitan pik nong irong pi kireng Japan achithi kachidan bom si kilang Japan Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long hangaphan kirap kachuhan. Dongkamukam WKLU arwatum pirang kiamay kangni. Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नॉन के कार्बी आंगलोंग पेन वेस्ट कार्बी आंगलोंग अलोंग सेटामी लोंग पोन इकजी लापेन आन पार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तोबलुन पेन नांगली हेम आन नांगे पाथोन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेटामी दो इकजी लासी हुमरी इग्नोन आमार जीवन Jadi kisu prai ni kan pipo tengah lo kisu memar kela son halo jadi phung kisu phuo chorot phuming mang phukati apa mek chorot son du kisu diabetes kisu kan arkep lo doai da chulo ghatita kisu chelang nam ulo di mapura chelang amlo di puda chelang amlo gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesi nam ge lo dan nona mangela so doai chu det pen ge asap che de mi dan tar yang chelo chiklu yon de lu chu क्लार डाक पेन काचिनी जी अपन ट्रॉक्सी फाइवी हिनी ट्रॉक हो फाइवी ट्रॉक्सी नेरके पलोंग हुमरी इग्नोन Karbi Anglong lai fadaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Kiduk vok ahem ton pen nong erong pi ningkan phora chiklojon kep arta ke pleng ausu seka chelang ki media phan Guwahati Medical College along ki pon pen tangka kadure ajok kisung thekti gang bong kirap kilong Japan tovar kacholang. West Karbi Anglong lakha pli socheng MEC constituency ke parlo hamran rong supi adung het ke do rong theang long wilson terang romikar bharat rong pi pen asenla timung pi asopo nong e rong pi ningkan phora chiklojon kep ausu kisu thekti kang bong arya kenganta avi ki clear dokok an pinlo hamran nong supi district hospital along kisu sekachilang bomahut kisu kitan pigajo asai jokje Guwahati Medical College GMCH along ponderlo nong irong pi arta kom hexitame lokachari aning repik a oradur misen lapen apia polam kroipik ausu men kisu kitan pik pen kiduk det hemtun khi dat lapen tangka ka videt pen chongda chutilu chot penta Guwahati Medical College along ponderlo hem pen apia photum sitame kisaru pen ajo hongha phongrung thang choklem chodam thek the derajo manghu prongsi Karbi Anglong Thomas Council kechari CM Dr. Tuliram Rong ha phan ansi ningke the pen tovar cholang chotlo nong erong pi apia potum GMCH along se ke langdam ke ponari deng phone na pen tangka ta kachi ponlong kavidet pen thedunga ki sungchi tongdam nang dopusi asen la timung pi ate clearis timung pi pen phirang ke thengno kisu kisung ki pholam the jasemet Karbi Anglong Thomas Council kechari CM Dr. Tuliram Rong hanga phan chuningri la pen tong sekot kirap ki pidunja phan chuningri adikrimno ini tum hem isi angbong kisung kitu ke pholam lo nilikorte asopo kiso hektik lasi ni tum hem isi amen than botha lapen arta amen abangke nong erong pi lapen apo amen bharat rong pi ape amen kasen latimung pi lasi sorta ko no oswarta bangke non ningkan phora chikrojon kep likpodong dong lo lasi nang tum kadu kave phan kithe kiting tum phan mili tum don rap lapen dak pe ni po lapen chikle tum pen doan nang tum phana chune riji kala pulo labang so oso non serious piklo hamren civil hospital si chelang lo te bon sitame dak pen un e pu pen a joksi Guwahati nang refer det lo an hadak sitame itum ki duk kisung ke boy pen a jok khi dat kave pen a jok se ka chelang je phan alak la puson nitum a vedet lo dak pen ke dam ji sitame tangka apipin dan sidam lo la suposi ke the ke ding dum phan ni tum hem si don rap la vel purial do am kachuni ri ji bang ke la pulonang tum kang hon kang jin su pen nitum a phan tangka puisa non se ka chelang nang serious se ka chelang nang ji phan tum kaching hon Karbi Anglong rat kachari akithe sar
Dr. Toli Ram Rong Hang Phansi Nili kenang sot tuning rilo alang li kang pon kang jinsu pen nili tumakhan nang rabwek tha pusi ni tum tuning rilo ning ki mi pen kirap ki pidun je phan sangpi Clarice timung pia phan karju ki patini je phan contact number 8011765842 anparta kirap ki pidun je phan sangpi Clarice timung pi SBI account number 32051763501 IFSC code SBIN 0004874 along kirap ki pidun je phan pachinilo Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live West Karbi Anglong Labor Union mate WKALU dongkamuka maro tumpen phirang ke mai ke phapon Lason si West Karbi Anglong Labor Union mate dongkamukam branch ahin pen Central Committee tum kidam kiwang kisung aputhak mate District kithom Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimha sawalong anta Labor Union KLU tum kachitong pen kachingki kachingwai damje phan apor teng pen pachitong long ledatiti Lasikong tilong pli mate motore humbak kipajer ponje phan dongkamukam branch ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Liram Rong hangaphan aprang penta memorandum ta pajer tanglo lasi puthot non pini Karbi rong supialong ki dopon phirangkia mai penta chuningri ponthu West Karbi Anglong Labor Union dongkamukam branch pen nilitung phanang chu phapon alam thegela puhelo nilitung West Karbi Anglong dongkamukam branch labang so Labor Union nilitung ke sengcheng lake nilitung 24 August 2025 aswani nilitung la dongkamukam branch bang sengpan iglo pen nilitung Central Committee long keklam bang phunil tumasa president sa manop kamsa ake hai nang ke japon pen sinil tum same dongkamukam long stame isi branch donangji pen sinil tum same dongkamukam branch lang tum la subang so inkora pli pai pai cheklu surin inkora forni ni tum sai pon iglo lasi athi pialam nang pini nang tum phanang chu phanang ko kalam nang la son loje nil tum ke damtang surin nang koi pen labang so West Karbi Anglong Labor Union nil tum Central Committee ada tiripia mai tum klaim bom wang bom pen ke damtang ningkan suringa ingkara truck September ciklo bangke nilitum Assam government kan stami nilitum registration langlot district thom farman lake Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dima hasaw pha lasi labang so puthak along nilitum president sir ke claim ke dam stami hasuringa ingkoi labang so establish logo pen ke alang li ke dam ke bang awar sai sami sung ikpi akeng pen ke dam lapen ke methang bang agari kachohang kompetensi along samelang li branch pustami ke seng dam pen aruamai branch committee pen dang lok aruamai sitami alang li ke seng dam stami ke dam ke bang siksakti lasi nilitung dongkamukam branch pen stami isi ke dam tang 22 August ahurbang rongkhang constituency langhan pathuak lama long nilitum Karbi Anglong Autonomous Council litum chinghon CM sir akahai Dr. Tulram Rongkhang ke bang hosame nilitum Central Committee pen isi pinpura logo pajirdo halaso pinpura logo pajira long litum ke jong pen penang an sondo son throk dak dostani lisum pon atelo Kironi pen Mohanteron Karbi Anglong live Step into a rewarding healthcare career with Kazirong-Hangpi Paramedical Institute. Get trained by expert faculty, learn in modern digital classrooms, and secure your future with assured job placement support. Affiliated with NIVPS and approved by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, offers quality education at an affordable cost. Admission open for the 2026 session in BSc Nursing, GNM, and ANM. Your journey towards a respected medical profession starts here. And for more information, contact the number that is given on the screen. Tangte pinya double pirta ke lapansi kang ton poniglo kartong